Sporo na našem kanalu danas snimamo CTF u Minecraft 5. Tako da evo ga moj novi skin je to koji sam napravio. Izvinite zbog malo laga, mnogo dok snimam. Znači oko mi nikad ne laga, nikad. Idemo ljudi, znači CTF mi igram. Obično treba da uzimate zastavice, ali ovdje nije tako. Jeste piše flags, ali nema se. Znači vi ne možete da uzimate zastavice. To je nakon najveći blam u CTF-u. Napada našeg lika. Streljao. Ništa mi nije postavili ljudi blok. Znači je dao ovo 5. Ali Minecraft 5 drugi. To što snimao već kaj još. Što snimao već blok. Ajde koliko. I opet. Imaš i bol, sam pokupio. Vratimo se mi do našeg spana da idemo dalje. Pošto nije pao tu unutar, možda da se nije pao ovih slatova, možda je pao tamo staro. Jedna zastava naša, sve bić. Ajde se po... Čekaj, tu sam... Pravda. Izvrlo ekstra i to kođe. Neću da radim ovo, s tim da malo ne radim. Ovo ljudi ovo nije prenos. Da, ovo nije prenos. Kogod da je ovo napravio, neki se baci u bunu. To je istina. Dobro, zakrpavaju ga. Hvala Bogu. I onda nekoj basen, prvo da ubijem baze, ne baze. Ali prvo da ubijemo ovo tu. Dej, ne mogu da se krećem davno, dobro. Kad snijem, bolje sam mnogo laka. Da snimam. To što kad snijem nekako uvijek ispadne mi gori video i sve, znači. Ja sam snimao Hungry Games, šta sam izbacio na YouTube, ali nisam uključio za snimanje. I ja, znači ide na 5 crvenih, ja sam. Nije niko ni jednog snima, ja sam bio zeleni na 5 crvenih. I ja skinem prvo dvojicu koji su bili zajedno. Pa skinem još dvojicu, pa u nekom način ubijem još jednog lika. Znači, to mi je bilo najveći blam, što nisam snimao. Znači da malo sam bolestan. Ali to koga već zanima. Dobro već imaš. Bul, treba meni bul. Ne malo tukaj. Tek ne znam tukaj.
5. Tako. Šta? What? Povučemo tamo. Evo pokušaš, ne? Sad da je. Znači da vidim. Ne mogu to isto snimati. Znači, još se izbacio jedan video snimati i sad ću. Ali ne zamarajte, nešto ne mogu snimati. Znači, za 3 dana 5 videa. Znači, to niko nema. Hajde vidim, malo sam bolestan. Neću dovesti pobudim. Hajde vidim, komu da pobudim. Vidite. 510 red. Tiflak. Ne. Drko sam, jeo. To je zakonito. Hvala. Ajde, idemo. Znači da ljudi, zaboravio sam nešto kažem. Napravit ću specijal za 25 subscribera. Od prilike znao bi šta će da bude, ali neću ništa da razotkrivam, neću ništa, znači ako ovdje svemu da staknem sumu. Ali daj Bože da što prestignemo. Daj da imamo malo kroz sredinu. Ajde malo kroz sredinu. Prvi idemo godinu putem iz doma. Daj ga mi izražimo. Ovdje su se gradili iz zmiju, ja. Znači ljudi izvinite zbog laga. Probajte nešto od toga da popravim. To je lag. Kasnije. Znači da ljudi. Zaboravio sam nešto da kažem. Da pogledate 2 kanala. Znači, prvi kanal, kažem 4 kanala. Možda 5, ajde ću kažem 5 kanala. Prvi kanal je ovako. Tamer SLEM. Vidim. Drugi kanal je Veljko Nikolić. I treći kanal je Steva Razvana TV. Četvrti Peca TV. Ne, Peka TV, ne Peka TV, izvinite, ovoga. Oddanete log. Ne od nego stari, pa ne vas. Ajde da ne vidim. Ne, meni je. Meni je sam. Ja, šta ću mislim makar ja ne znam. I peti kanal je LP Razvana TV. Znači to je LP. To su svi onako kanali koji imaju služba. Jedino tamo gdje je slabiji danas koji su ima 2-3 subscribera. Posjetite njegov kanal. Ja sad imam valjda 4, ja sam to ću vidim kada bacim ovaj video. Pa da ću do tad kada bacim ovaj video 5 subscribera.
Da, ljudi, svi su to moji drugari, što sam rekao, ispred kanala. I da ljudi, ajde da igramo još ovo, da probamo makar još. Skoro, ne, fuck, nema se. Ajmo dalje, ajde. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Uz!